Pre nego što pristupimo kreiranju prvog računa, još jednom ću se osvrnuti na neka osnovna podešavanja vezana za račune. Da bismo kreirali račun klikom na dugme Novi račun, potrebno je da pre toga imamo evidentiranu firmu na koju će faktura i glasiti i potrebno je da imamo popunjena opšta podešavanja, podatke firme koje ćemo naći u podešavanja i podaci firme. Ja sam u međuvremenu uneo i napomene o poreskom oslobođenju, pa ćete vidjeti ujedno i kako to funkcioniše na primjeru naše prve fakture. Što se tiče imenika firme, u međuvremenu smo ubacili još jednu dodatnu opciju koja bi vam mogla biti zanimljiva. Radi se o opciji automatskog popunjavanja podataka partnera na osnovu PIB-a. Ono što je potrebno da uradite je da kliknete Dodaj, ukucate PIB željene firme i kliknete na ovu lupu za pretragu. Kao što vidite, program je putem internet veze privukao podatke vezane za ovaj PIB. Iz baze Narodne banke Srbije automatski su preuzeti podaci o nazivu firme, adresi, mestu, matičnom broju i naravno PIB-u. Sve što dalje treba da uradimo je da kliknemo na dugme Sačuvaj. Također jedna napomena vezana za valutu plaćanja. Program vam omogućava da za svakog kupca ponaosob odaberete željenu valutu plaćanja. Mi ćemo podesiti za ovog kupca 15 dana. Kada budemo kreirali račun i pod uslovom da odaberemo ovog kupca, njegova valuta plaćanja bit će 15 dana. Sačuvat ćemo ovog kupca i pristupamo kreiranju novog računa. Kliknemo na dugme Novi račun, otvara nam se novo polje za unos računa. Program automatski generiše broj, to je u ovom momentu 1/20. Datum računa je podešen na današnji, s tim što vi možete promeniti kako vama odgovara. Možete staviti datum retroaktivno ili unapred, svejedno. Program će sve da prihvati. Također, program je automatski dodelio valutu od 30 dana koju smo imali u podešavanjima. Mi to možemo pomeriti tako što ćemo upisati željeni broj dana valute. Kao što vidite, datum valute se automatski pomerio. Tu su i datum utovara i datum istovara, što će na fakturi biti predstavljeno kao datum prometa od, datum prometa do. Imate mogućnosti da upišete CMR i da odaberete vozilo iz baze, tako što ćete krenuti u ovo polje da kucate tablicu, pojavi vam se lista dostupnih vozila, kliknete. Softver će automatski da prepozna vozača koji je povezan u bazi za ovo vozilo, ali vi to naravno možete i da promenite tako što ćete prevući ovako preko imena i početi da kucate ime drugog vozača. Također moguće je da dodate i priključno vozilo, to jest prikolicu na ovo vozilo. Dovoljno je da na tastaturi kliknete na taster kroz i program će vam dodeliti još dostupnih vozila ili priključnih vozila koja se trenutno nalaze u bazi. Nastavljamo sa kreiranjem fakture. Ono što je sljedeći korak, to je da odaberemo partnera. To ćemo uraditi tako što ćemo u polje naziv krenuti da kucamo naziv kupca. Dovoljno je samo par slova da se u donjoj tabeli nađe željeni kupac. Klikom na kupca, program je popunio sve njegove podatke. Sljedeći korak je da odaberemo koji tip fakture želimo. To je korak koji smo već pomenuli kada smo pominjali podrazumevanu fakturu. Polje na koje ćemo se bazirati trenutno ima vrednost izlaz, što znači da će faktura koju ovako budemo napravili biti domaća faktura sa PDV-om i naravno program će na osnovu toga iz polja napomena dodeliti napomenu koja nije oslobođena od PDV-a. Ukoliko bismo želeli da kreiramo domaću fakturu, ali koja je oslobođena od PDV-a, dovoljno je da promenimo vrednost na ovom polju u izlaz bez poreza. Automatski program će iz baze podataka povući napomenu koja se tiče oslobođenja od PDV-a. Također tu imamo još jednu podmogućnost koja se tiče uvoza i izvoza. U našem zakonu postoje dve napomene koje mogu biti drugačije u zavisnosti od toga da li je u pitanju transport uvoz ili transport izvoz. Da bismo promenili vrednost napomene, dovoljno je da u ovom meniju promenimo i vrednost. Kao što vidite, vrednost je promenjena i ovdje u ovom konkretnom slučaju u pitanju je samo jedna tačka. Treća opcija koju nudimo je inostrana faktura. Prebacit ćemo na inostrani i u ovom slučaju također iz polja napomena dodata je napomena koja se tiče oslobođenja od PDV-a u slučaju računa koji su kreirani u eurima
prema inostranim kupcima. I tu također imamo podmogućnost, a to je da promenimo da li je u pitanju uvoz ili izvoz. Veoma je bitno napomenuti da će samo računi koji su označeni kao inostrani biti zaduženi u eurima. Svi ostali bit će zaduženi u domaćoj valuti. Za potrebe ovog videa kreirat ćemo jedan račun koji je oslobođen plaćanja PDV-a i nastavit ćemo kreiranje fakture tako što ćemo kliknuti na dugme tura. Otvara nam se novo polje koje je namijenjeno opisu ture. Kod dodavanja opisa stavke u računu bitno je da napomenemo da za to postoje dva načina unosa. Prvi način je da ručno opišemo izvršenu uslugu. Kada smo uneli željeni opis izvršene usluge, trebali bi da unesemo cenu usluge. To također možemo da uradimo na dva načina. Prvi i najčešći način je da u polje cena bez poreza ukucamo željenu cenu usluge. Popunjavanjem polja cena bez poreza, program je automatski preračunao vrednost i u slučaju da je bila u pitanju usluga sa porezom, program bi automatski izračunao i iznos poreza i vrednost sa porezom. Drugi način kreiranja cene usluge je da ukoliko smo se recimo dogovorili da je vrednost ture 300 eura, dovoljno da u ovo polje gdje piše cena u eurima ukucamo željenu vrednost. I kao što vidite, program je izračunao vrednost ture puta kurs i stavio ga u polje cena bez poreza. Ova opcija nema neki veliki značaj i cena u eurima neće biti prikazana na fakturi. Ono što ovo polje nudi, to je bukvalno zamjena za Digitron, to jest da vi ne biste morali da odete do Digitrona i da pomnožite euro puta kurs eura, program će to uraditi za vas. I to je jedino što ova dva polja imaju namenu. Znači, dovoljno je da promenite kurs eura na koji želite i da ukucate koliko eura ste namerili da naplatite uslugu i program će umjesto vas preračunati cene. Također da je ovdje bila vrednost sa porezom, program bi izračunao i vrednost poreza. Da bismo uslugu dodali u fakturu, potrebno je samo da kliknemo na dugme dodaj. Zatim kliknemo na dugme izlaz i vidimo da je usluga evidentirana na fakturi. Jedan račun naravno može da ima više različitih stavki. Sve što treba da uradimo je da i dalje kliknemo na dugme tura i da unesemo neki drugi opis izvršene usluge. Sada ću vam pokazati i drugi način za unošenje opisa usluge, a to je direktno iz šifrarnika. U jednom od ranijih videa pokazali smo vam mjesto gdje možete sačuvati trajno neku turu, recimo koju ćete često koristiti i da je ne biste svaki put upisivali. Dovoljno je da kasnije ovdje kada unosite ukucate njenu šifru u polje iz šifrarnika, recimo da je šifra broj 1 i ovdje smo pod šifrom broj 1 evidentirali prevoz robe na relaciji. Kliknemo na to i program je automatski odabrao vrednost i opis ove ture. Također, sve što dalje treba da uradimo, to je da kliknemo na dugme dodaj. I ove dve usluge će biti evidentirane na fakturi, a program je automatski izračunao osnovicu, PDV i ukupnu sumu. Ukoliko ustanovimo da smo negdje pogrešili što se tiče unosa, dovoljno je da kliknemo na stavku koju mislimo da smo pogrešili i uradimo dvoklik. Ponovo nam se otvara polje i ovdje bismo mogli da izvršimo eventualne prepravke. Kliknemo na dugme sačuvaj i program je automatski izmenio sve podatke. To bi bilo sve što se tiče unosa stavki na račun, a još imamo mogućnost da ukucamo nalog ili prevoznicu i da u polje komentar unesemo neki eventualni komentar koji je za tu konkretnu fakturu važan. Također postoji još jedna opcija koju smo nešto ranije pomenuli, a to je opcija promjene banke na određenoj fakturi. Klikom na dugme druga banka možemo da odaberemo banku na koju bismo želeli da ova konkretna faktura glasi. Ova promjena nije trajna, što znači da će već sljedeća faktura ponovo biti naslovljena na prvu banku koju smo uneli u podešavanja. Za ovu potrebu mi ćemo kliknuti na drugu banku i ova faktura će glasiti na tu banku. Pre nego što sačuvamo ovaj račun i nastavimo dalje, još bih pomenuo jednu mogućnost koju ovaj softver ima. Ukoliko vaše vozače plaćate na procenat i ukoliko ste uveli procenat za platu u podešavanje vozača, imate mogućnost da klikom na dugme plata dobijete direkt unos plate za vozača koga ste odabrali. Kliknemo na dugme plata
i imamo kompletno završen unos. Odabran je vozač, odabrana je relacija, vrednost ture, procenat za platu, izračunat procenat plate i u suštini dovoljno je da kliknemo na dugme sačuvaj. Ovaj unos plate je sačuvan i na kraju meseca moći ćemo da uđemo u polje plate, o tome ćemo nešto kasnije govoriti, i za vozača Luku Popovića odaberemo period isplate, recimo od 1. do 31. Kliknemo izlistaj i ovdje će se nalaziti ova tura sa ovom konkretnom opisom ture i sa isplatom od recimo 10% od ukupne sume fakture. Naravno, da biste koristili ovu opciju, potrebno je da radite po sistemu jedna tura, jedna faktura, jer nema mnogo smisla ako na jednu fakturu stavljate više različitih prevoza koje je vozilo više različitih vozača. Ali u slučaju kada radite jedna faktura, jedna tura, možete da evidentirate plate ukoliko vaši vozači rade na procenat. Kada smo ovo završili, sve što nam je preostalo to je da kliknemo na dugme sačuvaj. Program nam nudi predviđeni izgled fakture, a ono što je bitno to je da napomenemo da je ovaj izgled podložan promjenama, što znači da možete odabrati eventualno logo za vašu fakturu, a može i da se prilagodi recimo nekom vašem dosadašnjem izgledu fakture. Faktura sadrži podatke o firmi, podatke o primaocu računa, također i sve podatke o fakturi, tu je automatski ispis slovima, napomena o poreskom oslobođenju, valuta plaćanja, CMR, nalog za utovar i transport dobara izvršen je vozilom i tako dalje. Tu su i stalne napomene koje također imamo mogućnost da izmenimo u podešavanjima, a o tome smo govorili nešto ranije. Ono što bih još ovdje napomenuo to je da ukoliko bismo za fakturu odabrali da je inostrana, ovdje bi se još pojavio i inostrani račun, IBAN i SWIFT kod za uplatu. Fakturu imamo mogućnost da odštampamo tako što ćemo kliknuti na dugme print, a imamo i mogućnost izvoza u Excel, PDF ili Word. Svi podaci u ovom programu koji mogu da se štampaju mogu i da se izvoze u Excel, PDF i Word. Također kada se faktura kreira i ovaj kupac se zadužuje za iznos sume fakture. Izaćemo iz faktura, a sve fakture koje eventualno moramo da izmenimo, hoćemo kasnije ponovo da pogledamo, ponovo da odštampamo ili da izvršimo bilo kakav pregled ili izmenu, nalaze se u arhivi dokumenata pod opcijom računi. Kada tu uđemo, možemo po nazivu partnera, po broju računa ili po tipu računa, a čak i po datumu da izlistamo, a čak i da odštampamo spisak faktura koji se povremeno koristi za neke izveštaje ministarstvu ili tako nešto. Ovaj izveštaj koji se štampa, on sadrži brojeve računa, datum računa, naziv firme i sumu na koju je glasila faktura. Također u bilo kom momentu možemo da kliknemo na račun koji želimo i kliknemo na pregled, tu nam se on ponovo otvori, možemo ga ponovo odštampati, izvesti u PDF, poslati na mail ili ga možemo prosto izmeniti ukoliko nešto nismo dobro uneli od podataka, kliknemo na dugme sačuvaj i to se menja. Kada je faktura završena, dugovanja klijenta prema nama automatski su se povećala za vrednost fakture i tako vidimo da ova firma nama duguje 37.400, ali detaljnije o ovoj temi pričat ćemo u videu koji će se odnositi na financije i na kartice. U ovom videu detaljno smo pojasnili kreiranje računa. Ne zaboravite da kliknete na subscribe kako biste dobili obaveštenja o novim videomaterijalima. Također, ukoliko imate nekih nejasnoća vezano za ovaj ili bilo koji drugi video, budite slobodni da nas kontaktirate putem nekog od kontakt podataka iz opisa videa.